Ngiyanibingelela futhi bazalwane once again igameni elihle lenkosi uJesu Jesu Kristu. Namhlanje bazalwane isifundo esizoba naso sizoqhubeka kwisifundo esibe naso from a previous lesson. Now sitholile ke last time ukuthi ubani isilo. Ngiyazi ukuthi ke ezisikhulumile ngesilo ukuthi singubani kungenzeka ukuthi kube ishock kwabanye ukuthi into kanje eyenzekile in history and even namhlanje siphila kusona kwisikhathi esiphila kusona ukuthi isilo singubani sikhona and siya exista namhlanje. Now asizange sizikushola emoyeni but sisebenzise imbhalo yabo ukuthi itshengise noma isinike i-identification yaso lesilo ukuthi lesilo singubani. Ne-history iya confirm even isikhathi sokuvuka kwaso isilo nengozi eyasithola ngonyaka ka1798 konke kuya confirm neza impawu eziyisithupha esikhulume ngazo impawu ezivezayo ukuthi isilo singubani noma iyiphi leyo system. Sathola ukuthi isilo lesi isystem ye Roman Catholic Church ibandla lamakatholika ukuthi ilona leli eliyumphiki Kristu but kodwa ke sachaza futhi ukuthi sikhuluma ngesystem la asikhulumi ngabazalwane individual abazalwane laba abakhonza kuleli bandla leli ngoba sathola ukuthi leli bandla leli abantu abakhonza khona in most yabo majority yabo abazi nokwazi le history lesikhulume ngayo abazi lutho ngalento le. So lento idila nesystem as a whole nene leadership yayo isystem particularly uPope lo esithi iBishop laseKatholika ekuPope Francis right now esimaziyo osihleze esematheni nje uma endabeni nakephi uhleze vela lapho nalapho and we know ukuthi ke this is true ngoba sitholile emlandweni sathola ngokuresearcha sathola ngokuthola ama quotation avela kubona nama historians econfirma lento le esikhuluma ngayo namhlanje. So sizoqhubeka ke manje ngoba kumele sibheke futhi ezinye izinto ezenziwa ileli bandla eziprove ukuthi ngempela ilona leli bandla ekhulunywa ngalo. And enye into futhi sizobuka nakwezinye indawo kwincwadi yesambulo ukuthi lezi zindawo ezinye kwesambulo nazo zisakhuluma into efanayo except zisinika isymbolism ehlukile but it's the same symbolism echaza leli bandla leli ukuthi lungubani and lenzani futhi as well. Now sizoqala ke ngama verses awu2 lapha ya uHosea chapter 2 verse 2 no Isaiah 47 verse 1. Now ngifuna sibheke ezinye izimpawu ezikhomba umpheki uKristu. Now siyathola ukuthi sitholile ukuthi uphawu lokuqala noma isimbolo lokuqala esetshenzisiwe lapha yana sithola ku Daniel chapter 7 la kukhulunywa khona ke ngezile ezine nesilo ses4 esichaze iRoman Empire but within iRoman Empire kwavuka uphondo oluncane ekuthiwa uphondo olunamehlo nomlomo ukukhuluma into ezinkulu. So ngamanye amazwi uAntichrist noma le system yeAntichrist this power ivuke irepresenta uphondo encane lapha ku Daniel 7 but siyathola ukuthi kwisambulo chapter 13 le system irepresentwa isilo esinamakhanda u7 neimpondo ezu10 esivela esiqhamuka olwandle. Now sathola ukuthi ke manje kule symbolism yanamhlanje lesilo sinikwa another symbolism yesithathu because uNkulunkulu njoba ngeke ngachaza ukuthi uNkulunkulu uka enze into ebizwa kuthiwa i-repetition and enlargement. Ngamanye amazwi uNkulunkulu ufika sinike isibonakaliso aphinda siphinde futhi ngimese siphinde usinika i-information extra so that sizoba neshoyo ukuthi sikhuluma ngento eyodwa la ukuze uNkulunkulu ngamanye amazwi uyi-attack ngendlela ehlukene so that esingeke size sisale silenga ukuthi ngabe uNkulunkulu bekhuluma ngani so that sizoba ne-information ephelele. So namanje ke lana uma sidila nale symbolism noma nalesi silo lesi sesinikwa this time manje isymbolism ehlukile and sizoyibheka le symbolism ukuthi ichaza ukuthini noma isebenza kanjani. Now lapha yana ke olunye uphawu lesithathu
le system noma ibandla lamaRoma elinikwa yona is symbolism yowesifazane. Now kwiBhayibheli uma bekukhulunywa ngeprophecy bazalwane uma kukhulunywa ngeprophecy owesifazane usuke emele ibandla likaNkulunkulu noma emele ibandla likaNkulunkulu in apostasy noma lihlubukile noma isizwe esithize esingabelongi kodwa kwisizwe sikaNkulunkulu angikubeke kanjani. Now sizofunda ama verses awu2 azo identify noma azocacisa lento engizama ukuyichaza. Umfundo Hosea 2 verse 2 uthi phikisanani nonyoko niphikisane ngokuba akasiye umkami nami angisiye indoda yakhe makasuse ubufebe bakhe ebusweni bakhe nokuphinga kwakhe phakathi kwamabele akhe. Ngamanye amazwi uNkulunkulu ukhulumayo la ukhuluma ngesizwe sakhe ukuthi isizwe sakhe simhlubukile senza salandela enye indlela either than indlela uNkulunkulu ayibekile. And uma uqhubeka lapha uya kuIsaiah 47 verse 1 uthi yehla uhlale othulini wena ntombi ndodakazi yaseBhabheli uhlale emhlabathini kungekho sihlalo sobukhosi wena ndodakazi yamakhaledi ngokuba awuyu sekubizwa ngokuthi uthambile nokuthi uyatetema. Ngamanye amazwi la uNkulunkulu usebenzisa isymbolism yowesifazane mengabe edila nesizwe sakhe ukuthi isizwe sakhe siwesifazane umkakhe ngamanye amazwi. Then bese lapha kuIsaiah 47 leli siqedwe ulifunda manje likhuluma ngowesifazane futhi as well, but this time ukukhulunywa ngeBhabheloni ukukhulunywa ngeBhabheloni ukuthi ibi owesifazane kuyindodakazi yamakhaledi yaseBhabheli ekade ibusa, but kukhulunywa ngejudgment la uNkulunkulu ehlisela lesizwe leso ukuthi ngeke sisabusa ukhona esinye songena in instead ngenxa yokwenza kwaso. Ngamanye amazwi eBhayibhelini when dealing neprophecy bazalwane uNkulunkulu uyayinika ibandla lakhe isymbolism of ilokhuzana of uwesifazane. Now uma sibheka ke la chapter 12 kuSambulo verse 1 no verse 2 sithola owesifazane la. Lo wesifazane okukhulunywa ngaye la uzobona ukuthi ngendlela ekusetshenziswe ngayo isymbolism ukhulunywa ngowesifazane okaNkulunkulu la noma ibandla likaNkulunkulu. Now uverse 1 no verse 2 uthi kwaba khona ezulwini isibonakaliso esikhulu owesifazane embethe ilanga nenyanga phansi kwezinyawo zakhe nasekhanda lakhe kukhona umqhele wezinkanyezi eziyishumi-2 ekhulelwe wakhala enemihelo esikwa ngubuhlungu bokubeletha. Ngamanye amazwi la sibona umuntu wesifazane opure uyaveza kuthiwa ke unomqhele wezinkanyezi eziwu12 kuthiwa ukhulelwe and kuthiwa ugqoke ilanga kwase kuthiwa ke inyanga ume phezulu kwenyanga. Now njobe ekanje lo wesifazane kuthiwa ke ulindele ukubeletha uyasikwa ngamanye amazwi. Na uma ubheka lama symbolism anikiwe la uyathola ukuthi ke we know ukuthi njoba kuthiwa ugqoke ilanga ukuthi ilanga signifies uJesu Kristu mangabe uzobheka isymbolism ukuthi uJesu is the son of righteousness ngamanye amazwi iglory kaJesu Kristu imbethwe ulo wesifazane ngamanye amazwi lo wesifazane ugqokiswe ukulunga kukaJesu Kristu. And njobe emile nje we know ukuthi uJesu Kristu as the light of the world njoba kuye kwachaza kuthiwa ukukhanya kwezwe. Siyazi ukuthi ukukhanya kwezwe manje kuyilanga ilona elikhanyisayo umhlaba. And then le ilanga lisymbolize uJesu Kristu being the life, but akuchazile ukuthi ilanga kufanele silikhonze basalwane. Ngiyazi omunye ngacabanga ukuthi kuhle mhlawumbe ukukhonza ilanga because it represents uJesu. No basalwane, it's just a symbolism enikiwe ilokhuzana ilanga ukuthi li representa uJesu in that sense, but not ukuthi kufanele likhonzwe. Ngamanye amazwi ilanga lona eliletha ukuphila emhlabeni ngoba without ilanga ngoba through photosynthesis ilanga njengoba liletha ukukhanya izitshalo ziyaphila ngalo ilanga kanjalo
sikuthola ukudla ezitshalweni ngenxa yale process esibizwa ngokuthi photosynthesis. So ilanga is important. Kanjalo ke asikwazi ukuphila ngaphandle kwaKristu. So uKristu ukukhanya kuthina, iye oletha ukukhanya, spiritual enlightenment, uye osifela, uye osinika ukukhanya. Ngamanye amazwi ilanga becomes a symbol of Christ, but not ukuthi kufanele likhonzwe ilanga, kukhonzwa uJesu bazalwane. Now inyanga as ubona lo wesifazane emephezulu kwayo, ngamanye amazwi ifoundation yalo wesifazane is izwi likaNkulunkulu. As you know ukuthi ke izwi likaNkulunkulu bazalwane li reflection ye character kaNkulunkulu. Sakhumbula uJesu uma bekhuluma lapha yana athi ngicabanga ukuthi nokuphila ngembhalo le anazi ukuthi le mbhalo ifakaza ngami, meaning uJesu uthi yonke imbhalo ekhona kwi-Old Testament elidala nelisha yonke ifakaza ngaye, because uyena lo ekhulunywa ngaye kuGenesis 3 verse 15 oyinzalo wesifazane oyezofika ezochoboza ikhanda lenyoka, ukuthi yonke into eyenzeka kwi-Old Testament it is to do with a great controversy noma ukulwa phakathi kwaJesu noSathane, uSathane evimba uJesu ukuthi afike. So the whole Bible likhuluma ngoJesu bazalwane, iTestament elidala, iTestament elisha, uJesu is the central point or is the central part kwiBhayibhelini. So ngamanye amazwi uJesu ureflecta icharacter yakhe kwinyanga, which is the word of God le esilifundayo. Ngoba njoba mabuso laba abafunda igeography bazoyi-understand into engizoyichaza ukuthi inyanga ayikhanyi, but inyanga mabuso kuyibona ebusuku ikhanyise esibhakabhakeni isuke reflecta ilanga, although ilanga singaliboni but ukukhanya kwalo ilanga kureflecta ekwinyanga bese thina sibone ngathi inyanga iyakhanya. Kanjalo neBhayibheli aliyena uJesu Kristu, but li reflecta i-image kaJesu Kristu, iglory kaJesu Kristu, inkazimulo kaJesu Kristu. So lo wesifazane ekhulunywa ngaye la ume phezu kwenyanga, meaning i-foundation yakhe is the word of God, a pure woman. Nezinkanyezi ezo-12 representing izizwe ezo-12 zaka-Israyeli. Later on that representation comes to the 12 disciples, njoba uzobona sibona nakwisambulo mekukhulunywa ngeJerusalem elisha ukuthi amasanga akhona lawa u12 represent izizwe ezo12 zaIsrael, kanjalo nama foundations akhona awu12 representa ke ama disciples awu12 lawa ama disciples noma abafundi bakaJesu. Now uma ke usesiya kwisymbolism yesibili yowesifazane, because bawuthuba abantu besifazane ekukhulunywa ngabo la kwesambulo. Lo qala sidile nayo loku chapter 12 verse 1 yakuthiwa, bese kuza lo wesibili. Lo wesibili simthola kwesambulo chapter 17 verse 3 ku 6. Kuthiwa ke yayisingiyisa ehlane ngikumoya, ngabona owesifazane ekhwele isilo esibovu, sigcwele amagama enhlamba, sinamakhanda ayisikhombisa nezimpondo eziyishumi, nowesifazane wayembethe ububende nokubomvu, evunule ngegolide nangamatshe enani nangamaphereli, ephethe isitsha segolide ngesandla sakhe, sigcwele amanyala nokungcolileyo kobufebe bakhe, nasebusweni bakhe kulotshiwe igama eliyimfihlakalo lokuthi iBhabheloni elikhulu, unina wezifebe nowamanyala omhlaba. Ngase ngibona owesifazane edakwe yigazi labangcwele negazi lawofakazi bakaJesu. Kuthe lapho ngimbona ngamangala ngokumangala okukhulu. uJohane ubona isibonakaliso la, owesifazane ugibele isilo esibomvu esinamakhanda awu7 nezimpondo ezu10. Lesilo lesi esigitshelwe ulo wesifazane njoba sichaziwe nje ukuthi sinjani, uthiwa sinamagama enhlamba. Uthiwa futhi lo wesifazane njoba egebelile kuthi ugqoka okubovu nokubende, uphethe isitsha isitsha esandleni sakhe. Lo wesifazane lo ugqoke amagolide amaphereli, ngamanye amazwi ukutshengisa ukuthi uRachel lo wesifazane ucebile ngamanye amazwi nangendlela agqoke ngayo. Now ithini lento le? Kukhulunywa lana ngebandla elithize eligibele isilo. Isilo ngithi sitholele ukuthi umbuso bazalwane.
nale symbolism esetshenziswa esilo uyayithola ukuthi icishe ifane nalesi silo lesi esikhulunywa ngaso laphayana ku chapter 13 kwisambulo. Now uyachazwa ke la ukuthi lo wesifazane ugibela isilo ngamanye amazwi ibandla eligibele umbuso othize. Ngamanye amazwi there's a union between umbuso nani nebandla. Church and state. uDaniel 2 ubumba lihlangene nensimbi. Kusambulo chapter 13 siyathola ukuthi isilo esikhuluma into emangalisayo. But siyathola nalo wesifazane la ukuthi le symbolism enikwe owesifazane ugibela isilo signifying ukuthi njengoba sigibele nje uyasicontrola lesilo. Ngamanye amazwi uyocontrola amandla estate ukuthi senze njani. And kuthiwa ke lo wesifazane udakwe igazi labangcwele. Ngamanye amazwi kusho ukuthi uyabulala lo wesifazane ubulala econtrol lesilo usebenzisa isilo ukuthi kubulawe abantu abathize babangcwele njoba limenshina nje kumenshina iverse lichaza ngalo wesifazane. Ngamanye amazwi le symbolism ifitha kuleli bandla esikhulume ngalo wazalwane ukuthi ile elabulala abantu more than 50 million nje wasike sakhuluma lidawe igazi labangcwele. And kuthiwa ke liphethe isitsha ngesandla sayo esigcwele amanyala nokungcolileyo obufebe bakhe. Lesitsha lesi njengoba sikuphethe isitsha sewayini lapha phakathi kukhona amanyala obufebe bakhe. And we know ukuthi ke amanyala lakhulu ngawo imfundiso zaleli bandla lesi imfundiso ezingahambisani nentando kaNkuluNkulu. Leli wayini leli lesizwe noma lo sifazane edakiswa abantu abahlezi emhlabeni ngazo uma ngabe uzothola futhi nakwezinye indawo kwincwadi yesambulo. Now ngifuna sibheke lezi zinto ezibalwe la kule ngoku-identify kwalo into wesifazane ukuthi ziyafitha yini kuleli bandla yini na. Esibuka lapha siyathola ukuthi ke kuthiwa uyisiphingi esifebayo. Kuthiwa ke ubudlelwane baso namakhosi omhlaba. Ngamanye amazwi lesizwe lesi sidila namakhosi omhlaba. Ezubona lapha ezisibona izithombe ukuthi every time we see lesilo lesi noma leli bishop li engage nabantu abama leaders omhlaba o Europe nakephi nako Africa. Ngamanye amazwi sibhizi sifoma ubudlelwane. uNkulunkulu akayithandike le nto bazalwane ukuthi ibandla elibizwa ngegama lakhe libe busy futhi lizimatanise namakhosi omhlaba noma lifome ama alliances ahlukahlukene. That is why uNkulunkulu wayogxeka kangaka uIsrael noJuda ngokufoma ama relations namanye amazwe ayengamazi uNkulunkulu. uNkulunkulu wayeyithatha solento njengobufebe ukuthi enye into eyenze uJuda noIsrael ukuthi babefoma ama alliances nesizwe saseGibhithe. uNkulunkulu engayifuni lonto le ukuthi badepend kuma alliances ukuthi lamdlelana abanabo bazokwazi ukuthi mangabe kuyisikhathi zokulwa bathola ukusizakala ilamazwe. Kwakufuneka uIsrael udepende kuNkulunkulu kuphela, ungadependi kwezinye izizwe for protection or for any other thing as well. Yes, kungaba khona trade here and there, but for military purposes nazo zonke izinto lawo ma alliances ayengafuneki. Nanokushadelana uthola ukuthi bazo exchange ngemshado ukuthi uthola ukuthi mhlambe inkosi yangala izothatha owesifazane mhlambe oyiprincess noma oyindlovu wakulenye kingdom. Lawo ma alliances uNkulunkulu wayengawafuni, wayewabiza ngokuphinga ngokwaNkulunkulu because they were illegitimate alliances. So kanjalo ke namanje when we see ibandla elibizwa ngokuthi libandla labaKristu but engage nokuthola ama support from ama kings emhlabeni, lonto uNkulunkulu ibiza ngobufebe akayifuni. And uthi uqhubeka uthi ephethe kwisitsha segolide ngesandla sakhe sigcwele amanyala angcolileyo okufebe bakhe. Now uIsaiah uyachaza lapha ku28 verse 7 ka13 ukuthi iwayini liyimfundiso zamanga ezidukisayo ngamanye amazwi ngoba once iwayini waliphuza bazalwane ukuthi uyazi ukuthi ingqondo ayibisathatha kahle. Kanjalo uma mabe usuwamkele imfundiso ezamanga ezingahambisani nentando kaNkulunkulu
ingqondo yakho ayibisaba right angisho kanjalo awubusakwazi ukuthatha kahle kuyinto zikamoya ngamanye amazwi spiritually speaking ufana nomuntu drunk ongekho in his right mind ngenxa yani yemfundiso zamanga uthi ke uIsaiah 28 verse 7 to 13 nalabo baduka ngewayini ngophuzo linamandla bayatengezela abapriesti nabaprofeti bayaduka ngophuzo olunamandla bayantengezela ngophuzo olunamandla bayaduka ekuboneni bakhubeke ekwahluleleni yebo onke amatafula agcwele ubuhlanzo nokungcola ungabe kusabakho ndawo ngubani ayakumfundisa ukwazi aqondise bani umbiko na yibo abalunyuliweyo obisini basuswa ebeleni na ngokuba kuyisiyalezo phezu kwesiyalezo isiyalezo phezu kwesiyalezo umthetho phezu komthetho umthetho phezu komthetho lapha ingcosana nalapho ingcosana yebo ngezindebe ezingizayo nangolunye ulimi uyakukhuluma kulabo bantu akade esho kubo ukuthi lokhu kungukuphumula phumuzani abayethileyo lokhu kungukuhlunyelelwa kepha abathandanga ukuzwa ngalokho izwi likaNkulunkulu liyakuba kubona isiyalezo phezu kwesiyalezo isiyalezo phezu kwesiyalezo umthetho phezu komthetho umthetho phezu komthetho lapha ingcosana nalapha ingcosana ukuze bahambe bawe nyovana baphuke bacushwe babanjwe ngamanye amazwi labazalwane ukhulunywa ngemfundiso information of doctrine noma imfundiso uyachaza lapho uNkulunkulu ukuthi bafana nabantu abadakiweyo ngenxa yokuthi ababoni kahle there's something about imfundiso yabo eyenza ukuthi bangaboni kahle abapriest nabaprofeti and uyachaza uNkulunkulu ukuthi ukuze bangaboni kahle in information of doctrine ingcosana lapha ingcosana meaning in order to understand information of doctrine kumele uthathe from different places eBhayibhelini here a little here a little ukuze kufomeke imfundiso but ngenxa ukuthi abaqonda bakwenzi lokho bafana nabantu abantengezelayo abadakiwe so in that sense the doctrine imfundiso forms part of iwayini mangabe kuyiwayini elidala elidakanayo in this particular case now mubheka laphana kuLeviticus 18 verse 22 kuyakhulunywa lapha ukuthi yini eyamanyala uNkulunkulu angafuni iyenziwe we find ukuthi ke kule articles lawa siwabonayo lapha ngelibandla kunama allegations akhona ukuthi abapriesti benza izinto ezisexually ezingalungileyo kuba einganeni zabantu besilisa and lawo ma allegations amaningi bazalwane and iningi lawo kuthiwa ayanyathelwa uthi abantu laba abavula amacala akanje against abapriest bagcine bekhokhelwa imali ukuze lawo macala angaveli into eyenzekayo le Catholic as you speak into endala bazalwane leyo that forms part of ukwenza kwabo bangaphakathi but into efihlwayo lezi ezingakhulunywa but kancane kancane ziyaphutshuka that's one of izinto zakhona ezingekho officially but kodwa ke we find it in kuma ranks up lapha ku Catholic catechism ithi the teaching of the church affirms the existence of hell and eternity immediately after death the soul of those who die in a state of mortal sin descend into hell where they suffer the punishments of hell eternal fire bazalwane enye imfundiso yaseKatholika le engekho eBhayibhelini but lena sizongena kahle kuyona later on ngifuna nje ukuthi nibeke kube question mark nakhona engqondweni zami ngoba sizohamba sidile nayo later on lana ukukhulunywa ukuthi is one of imfundiso zaseKatholika zithi uma mangabe umuntu efa eyisoni uya esihogweni immediately
Ngamanye amazwi kuthiwa umuntu wesihogweni immediately mangabe efa lo nto leyo bazalwane asithole eBhayibhelini siyathola ukuthi amanye amaKristu kumabandla ayakholelwa lokuthi umuntu mefa menze kahle uye ezulwini menze kabi uye esihogweni ayoshushiswa khona noma ayothola ukusha ngenxa yokwenza kwakhe but iBhayibheli alikufundisi lokho bazalwane sizalothola ukuthi iBhayibheli lithini melikhuluma ngalezi izinto lezi uthi umuntu mefa kwenzekani kuyena sizothola manje enye into laphana leli bandla leli likhonza iThixo one of izinto zayo ezilenzayo is that bakhonza izithixo nedlozi phakathi esizothola laphana ukuthi uNkulunkulu uthini ngalento le kuDeuteronomy 18 verse 10 ku12 uthi mangafunyana kuwe umuntu odabulisa indodana yakhe noma indodakazi yakhe emlilweni noma umbhuli noma ohlola imihlola noma owenza imilingo noma umlumbi noma owenza iziphonzo noma obhula emadlozini noma umthakathi noma umlozikazana ngokuba yilowo nalo ozenzayo lezi zinto uyisinengiso kuJehova ngenxa yalezi zinengiso uJehova uNkulunkulu wakho wabaxosha phambi kwakho. Ngabe manje uNkulunkulu ukukhuluma ngesimo sokuthi lezi zinto lezi akayifuni zokukhonzwa kwabaphansi na yonke lento leyo nani nokubabhulela nokubhula nani zonke lento ezithinta inecomment noma ukukholelwa ukuthi kukhona into abantu abafileyo abangayenzela abantu abaphilayo. Now lana ke eKatholika kunesithixo ke esikhulu sakhona ekuthiwa uMaria. Jazi uMaria uma kaJesu wafa noma iBhayibheli lingasiniki a full picture ukuthi kwenzekani but she died eventually uma kaJesu uMaria. But la eKatholika uthola ukuthi uma kaJesu uyakhonzwa kuna nezithombe zakhe akhonzwe akhothanyelwe ezisibona lesithombe lapha nje basifunda iverse nali ibishop laseKatholika ligobile likhothamele isithombe sibaziweyo lento uNkulunkulu angayifuni athi yamanyala kuyena not only ukhothamele isithombe nje but ukhothamele isithombe sedlozi laseKatholika ekuthiwa uMaria. uMaria usashona bazalwane bakhonza umuntu osashona one of amanyala khona. Now iBhayibheli lithi uJehova uthini bazalwane eBhayibhelini ngokuthi kwenzekani kumuntu mefa ngoba one of these teachings zaleli bandla is i-belief yokuthi umuntu mangabe sefile uyaphila. iBhayibheli lisho njalo yini asithole bazalwane ukuthi lithini iBhayibheli la ufuna siqale khona ufuna siqale kuGenesis bazalwane ukuthi sithole ukuthi umuntu ukudalwa kwakhe wadalwa kanjani umuntu ukuze aphile. Mufunda uGenesis 2 verse 7 uthi uJehova uNkulunkulu wambumba umuntu ngomhlabathi wamphefumulela emakhaleni akhe umoya wokuphila umuntu kanjalo waba umphefumulo ophilayo. Na uthini lana uNkulunkulu bazalwane uthi umuntu ukuze aphile uNkulunkulu kwafuneka abumbe uAdam wambumba uAdam waseqedela umbumbo uAdam wabe isidumbu nje lapha wayengaphili uAdam kokukhona into eshodayo uAdam kuyena ukuze akwazi uAdam ukuphila. uNkulunkulu wasemphefumulela emakhaleni akhe umoya wokuphila uAdam waba umphefumulo ophilayo. Ngicela sibambe le bazalwane uAdam akanikwanga umphefumulo wanika umoya wokuphila wase waba umphefumulo ophilayo. Ngamanye amazwi umuntu akanawo umphefumulo bazalwane umphefumulo ophilayo. So kukhona imfundiso ekhona ukuthi umuntu umphefumulo unomphefumulo but ngokweBhayibheli bazalwane ngokufunda kwethu ngokudalwa komuntu umuntu umphefumulo ophilayo ngenxa yokuthi ureceive umoya wokuphila kuNkulunkulu wamenza waphila. Bese kuthi mangabe sesiya kumshumayeli 12 verse 7 uyachaza ukuthi kwenzekani ke kumuntu mangabe esefa bazalwane. Uthi umshumayeli uthulu lubuyela emhlabathini njengokuba lwabunjwa lalunjalo umoya ubuyele kuNkulunkulu owawunikayo. Ngamanye amazwi ukuze uphile wena kwahlangana inhlabathi nomoya wokuphila waba umphefumulo ophilayo. Ekufeni lezi zinto njengoba zahlangana nje ziyahlukana. Ngamanye amazwi uthuli libuyele othulini la lathathwa khona umoya kaNkulunkulu ubuyele kuNkulunkulu owawunikayo. I hope you understand abazalwane. But sifuna ukubheka ukuthi njengoba umuntu kwenzeka le process le ngabe lo moya ubuyela kuNkulunkulu uyaphila yini uyakhuluma uwenza yonke into uyabona yini na. Ngoba iBhayibheli bazalwane lisho kanje
kumshumayeli 9 verse 5 kuya 6 lithi ngokuba abaphilayo bayazi ukuba bayakufa kepha abafileyo abazi lutho futhi abasenamvu umvuzo ngokuba ukukhunjulwa kwabo sekukhohlakele uthando lwabo nokuzonda kwabo nomhawu wabo sekuphelile futhi abasenaso isabelo nanini kuko konke okwenziwa ngaphansi kwelanga ngamanye amazwi bazalwane la umshumayeli uyachaza ukuthi ekufeni akekho umuntu onolwazi knowledge ekufeni ngamanye amazwi uma usufile awunamcabango akho lutho ufana nomuntu olele ongenaphupho ngesikhathi ngithi sike sibone masilele ukuthi silala singabi naphupho kwesinye isikhathi it's like a state ukuba sekufeni lapho not exactly but kodwa ke it's an example engalula ukuze si understand lento ukuthi awuphili musufile uma usufile kuphela kanjalo ngawe bazalwane ziyahlukana zombili lezi zinto lezi umoya ophila nomzimba wakho umzimba ubuyele emhlabathini njengoba sugqiba nje mangabe usushonile umoya ubuyele kuNkulunkulu lapho imicabango yakho injani iyaphela ngisho umhawu wakho ukuzonda kwakho uthando lwakho konke lokho usosekuphelile kanjalo umshumayeli 9 verse 10 uyaqhubeka nalento le uthi konke isandla sakho esikufumana ukukwenza kwenze ngamandla akho ngokuba akukho umsebenzi namcabango nakwazi nakuhlakanipha endaweni yabafileyo lapho oya khona uthini umshumayeli la uthi uma usufile uthi yonke into ofuna ukuyenza emhlabeni yenze manje ngamandla akho ngoba once wafa ayikho into osungakwazi ukuphinda uyenze ngoba kuthiwa ke akho ngisho na akho umsebenzi kufeni akho umcabango nakwazi akukho nokuhlakanipha endaweni ngamanye amazwi konke uyikho kuyaphela at that moment ufika ekufeni aphinde futhi namahubo aqhubeke with the same theme amahubo 146 verse 4 uthi umoya wakhe uyaphuma yena abuyele emhlabathini wakhe ngalona lolo suku imicabango yakhe amacebo akhe ayaphela ngamanye amazwi amacebo imicabango yakhe kuphela kushabalala ngalo lelo langa lokufa kwakhe umuntu yonke into ngaye injani iyaphela ngokuphuma komoya wakhe kanjalo namahubo 115 uverse elika 17 uthi abafileyo abamdumisi uJehova qha noyedwa kwabehlayo ekuthuleni ngamanye amazwi if sikholelwa ukuthi ongcwele mefa umoya kubuyela kuNkulunkulu bathi uyaphila udumisa uNkulunkulu ezulwini umahubo acacisa okusobala bazalwane umuntu ofileyo akamdumisa uNkulunkulu ngoba usuke esethuneni elindile efile ngamanye amazwi akho umcabango akho kuhlakanipha akho kwazi akho lutho kuyena ngisho noma ungakhuluma uthini akakwazi ukuzwa bazalwane noma singaya kuyena sithi siyamhlabela imbuzi simenzelani lo ofileyo akazi lutho bazalwane ulele nje lapha ya ulindile ulikhona kulindile njoba elapha ethuneni izenzo nazo ziqhubeke uzenzo chapter 2 uverse 29 and 34 uthi madoda bazalwane khuluma uPeter la ake ngikhulume kini ngokusobala ngokhokho uDavide ukuthi wafa nokuthi wembelwa nokuthi ithuna lakhe lisekhona kithi nanamuhla ngamanye amazwi uverse 29 uyachaza ukuthi uDavide siyamazi uDavide bazalwane kwakuyinceku kaNkulunkulu imthanda uNkulunkulu eyithanda naye uDavide ke siyazi ukuthi washona wafa bazalwane so ukhuluma ngaye la uPeter bese kuthi ke uverse 34 athi ngokuba uDavide akanyukelanga ezulwini uma ufunda uqhubeka lisho okunye iverse phathi esifuna sikubambe lokuthi uDavide akanyukelanga ezulwini bazalwane uDavide siyazi ukuthi wafa eyikholwa emthanda uNkulunkulu but akekho ezulwini lento eshiwo uPeter la kwizenzo iconfirma into eshiwo iBhayibheli kumshumayeli into eshiwo iBhayibheli kwincwadi amahubo ukuthi ofileyo imicabango yakhe yaphela alale alinde ethuneni lakhe uDavide akekho ezulwini bazalwane so if mangabe thina sithi amakholwa ayafa anyuka ayekhaya ezulwini
ochaza ashiya uDavid la anyuka wona ayechaza kanjani bazalwane. So iBhayibheli ifuna si understand njengoba kade sifunda lapha kwincwadi kaIsaya ukuthi uma sizofoma imfundiso ekuyiyona yona kaNkuluNkulu sithatha iverse lapha sithatha iverse endaweni ehlukene ukuze sithole ukuthi iBhayibheli likhuluma into eyodwa yini ukuze singadakwa imfundiso zamanga but sikwazi ukukhuluma into eqondile kuNkulunkulu eshiwo uNkulunkulu. Now if sesitholile ukuthi abantu abebefa kuyaphela ngabo, ngabe indaba ithini ithi baphela kanjalo yini? Ngabe kuphela kanjalo yini ngabafileyo yini na? Impendulo ithi cha. Mufunde lapha incwadi kaJohane chapter 5 verse 28 no verse 29 uthi ningamangali kukhuluma uJesu la. Ningamangali ngalokho ngokuba isikhathi siyeza lapho bonke abasemathuneni bayakulizwa izwi layo abenze ukulunga baphumele okuvukeni kokuphila abenze okubi ekuvukeni kokulahlwa. Ngamanye uJesu uyakhuluma la ukuthi kunovuko oluzokwenzeka. Yes abantu bafile but kukhona uvuko oluzokwenzeka. Abalungileyo bazovukela ekuphileni okungaphakade abenze okubi bayovuka ukuvukeni kokulahlwa. Sisazongena in detail ukuthi ke kuleyo judgment leyo eyakwenzeka kuyobe kwenzekani na but ke muqhubeka kwisambulo chapter 20 verse 5 kuya 6 uthi ke abafileyo abasele kabaphila yaze yaphela iminyaka eyinkulungwane. Lokhu kungukuvuka kokuqala. Ubusisiwe ongcwele onesabelo ekuvukeni kokuqala. Kulabo ukufa kwesibili akunamandla kepha bayakuba ngabapristi bakaNkuluNkulu nabakaKristu babuse kanye naye iminyaka eyinkulungwane. Isambulo siyacacisa bazalwane ukuthi uvuko oluhlukene kabili. Kunovuko lokuqala nolwesibili. Olokuqala uvuko bazalwane yilabo abangcwele abawuvuswa uJesu uma mangabe ebuya ngokusho kaJohane ukuthi uJesu kufika isikhathi la khona bayozwa abangcwele izwi lakhe emathuneni. Bonke bayolizwa abangcwele nabangekho but laba bayovuka kuqala yilabo abayozwa besosindisweni noma abayosindiswa. Bese laba bayovuka ngokwesibili yilabo bayovukela ukuthi balahlwe baphinde bafe ukufa ongunaphakade. Ngamanye amazwi isambulo siyacacisa la ukuthi laba bayovuka ovukweni lokuqala kuthiwa babusisiwe abayovuka abayosesabelweni sovuko lokuqala ngoba ukufa kwesibili ngeke uze kufikenyelela kubona. So uvuko luhlukene kabili bazalwane. Khona uvuko lokuqala uvuko lwesibili. But ke sizokuthola lokho esiqhubeka. Wasekorinte bokuqala chapter 15 verse 52 uthi ngesikhashanyana ngokuphazima kweso ngecilongo lokugcina ngokuba icilongo liyokukhala abafileyo bavuswe bengena kubola thina siguqule. Ngamanye amazwi ukuchazwe isimo sokubuya kwaJesu la ukuthi ngekathi uJesu ebuya abangcwele bayovuka emathuneni bembethe ungaboli. Akithi manje bazalwane siyafa but uJesu mebuya uyobe sesibuya esesipha imizimba emisha, new immortal bodies, imizimba emisha engasafi engasanakho ukubola and nalaba ababephila leso sikhathi uJesu ebuya bengakafi kuthiwa baya imizimba yabo iyawugoqulwa nabo bambathe imizimba emisha engafi engagugi as well. Kanjalo nabo sebeThesalonika bokuqala chapter 4 verse 16 no verse 17 uthi ngokuba inkosi uqobo iyakwehla ezulwini ngezwi lenhlokomo ngephimbo lengelosi enkulu nangecilongo likaNkuluNkulu nabafileyo kuKristu bayakuvuka kuqala khona thina esisekhona sisasele siyakuhlwithwa kanye nabo emafwini sihlangabeza inkosi emoyeni kanjalo ke siyakuba nayo inkosi njalo. Nayo indaba bazalwane uthi uJesu bangabe eza ngephimbo elikhulu ngenhlokomo kuthiwa ke abafileyo kuKristu bayokuvuka kuqala then nalabo abakhona bebephila kuthiwa ke bayokuhlwithwa nabo bahlangabeza inkosi emafini. Ngamanye amazwi uJesu lana kukhulunywa ukuthi uJesu uyobe semafini ngenkathi efika ezolanda ibandla lakhe and kuthiwa kuyokukhala icilongo bavuswe bahlwithwe ababefile
bevusiwe bese uthi laba abaphilayo bekhonza uNkulunkulu nabo kanye nalaba abakade befileyo bayohlangabeza inkosi emafini kanjalo bayibona inkosi engunaphakade. This is what iBhayibheli likhuluma ngayo bazalwane. So umuntu bangabefile siyazi kuyaphela ngaye, but akuphela udu ngoba uNkulunkulu uthi njobe efile nje ulele ethuneni ulinde ukukhala kwecilongo. uNkulunkulu aphinde amvuse futhi ngoJesu uJesu ebuya ezolanda ke ibandla lakhe. Ngamanye amazwi leli bandla one of imfundiso zalo ilezi ukukholela ukuthi umuntu mefa uyaphila. Bazalwane into engekho le. Into iBhayibheli lingayifundisi ukuthi umuntu mefa uyaphila emesefile abe umphefumulo noma abe umoya noma abe yini yonke lento esuke ikhulunywa awuphili after death bazalwane. Usukufile ulindile. Ngisho uma singakhuluma sithini nawe sikhulume sithini ebhokisini lakho njengoba ulele lapha awuzwa lutho wena nje awuzwa lutho ngoba imicabango yakho isuke isiphelile uphelile ngawe wena nje ulele lapha yana sizogqiba and then ulindele ukubuya kwaJesu if mangabe wenze kahle. So lezi imfundiso ke zaleli bandla leli siyathola bazalwane ukuthi zimbi kakhulu ngoba zidukisa abantu, zivulela uSathane ukuthi akwazi ukungena azodukisa abantu. Ngoba musulele ebusuku ufika umuntu wakini athi umuntu wakini ngicela ningenzele umsebenzi ningihlabele ningenzeleni. Lo muntu ufike efika lapha kusuke ngayena umuntu wakini bazalwane. Ngoba siyakhumbula ngekathi sifunda incwadi yeSambulo chapter 12 kule ma lessons ezidlule kuona ukuthi uSathane exoshwe zona akaxoshwanga yedwa waxosha nengxenye yengilosi ingxenye yesithathu. Leyo ngxenye yesithathu bazalwane it goes to billions and billions walezo ingilosi lezi zaxoshwa noSathane. Lezo ingilosi lezo yizo ezifika kuthina zizozenza abantu bakithi asebashona. Yikho uNkulunkulu weyinyanya kanje umuntu obhulayo ithi uDeuteronomy uma kutholakala owayebhula enza zonke le kuthiwa akathatha akhandwe ngamatshe. That's how serious God was. Ngoba lo muntu mabe enza kanje wayevula igap yokuthi amadimoni akwazi ukuzosebenza kubantu bakhe uNkulunkulu. So kuthiwa lo muntu lo akakhandwe ngamatshe akabulawe because iBhayibheli uNkulunkulu mesifundisa ukuthi ekufeni umuntu uswefile le moya le kaSathane namadimoni akhe iyo esebenza izenza abantu bethu abasebashona. Njengami nje ubaba usashona ngiye ngimphuphe nje but kuwamaphupho nje but angeke ngizokufike ngizwe ngibe nephupho lokuthi ubaba ufikile uthetha uyagodola noma kunjani ngoba ngiyalazi iqiniso. I know iBhayibheli lithini. uSathane akakwazi ukufika ezongikhohlisa ngalo ndlela ngoba ngiyalazi iBhayibheli lithini. Kule minyaka emingaka ever since ashona ngangina 12 years yomnyaka njengoba ngimingaka namhlanje akukaze kufike lokho kutheni asho njalo afike ngephupho ngoba iqiniso ngiyalazi ukuthi uNkulunkulu uthini mangabe umuntu efa. So ngamanye amazwi if ukholelwa ilento le uvula igap yokuthi uSathane afike angena azokukhohlisa and once wangena bazalwane uyakudefile. There's a defilement uyangcolisa ngamanye amazwi njengoba uJehova uthi ningavumi ukungcoliswa ilabantu laba abathandazi izangoma inyanga zonke lento lezi azihambisani nentando kaNkulunkulu. Amanyala kaSathane avela kalasha. Imfundiso ke ezikhona ke eCatholika lezi ngoba bekwazi ukukhuluma nje bekhuluma noMaria bekhonza uMaria bethi uMaria uyena uyico-mediatrix ngamanye amazwi umnxuseli naye kanye noJesu ekubeni uMaria ulele lapha ethuneni naye ulinde uJesu abuye azomvusa ethuneni. So we see ukuthi these teachings they are satanic bazalwane zivela kalasha. One of ezinye imfundiso zabo uma ngabe uthola kuHezekiel chapter 8 verse 16 lapha bazalwane uNkulunkulu into ayishoyo eyamanyala kuyena uthi wathi kimi uyakubona lokho wena ndodana yomuntu na uyakubuye ubone izinengiso ezinkulu kunalezi wayesengingenisa egcekeni elingaphakathi lendlu kaJehova
bheka ngasemnyango wethempeli lika Jehova phakathi kompheme nealtare okukhona kungathi amadoda angamashumi 25 afulathele ithempeli kaNkuluNkulu ubuso bawo bubhekene nempumalanga ekhonza ilanga ngasempumalanga. Ngamanye amazwi uNkulunkulu enye into yamanyala that comes into this church is sun worship, ukukhonzwa kwelanga. Now omunye ngathi kanjani na? Buka lama symbolism lapha kulezi ayithombe leziya. Lama symbolism amadala lawa asetshenziswayo. Ezubona leyanto le abayiphethwe uPope Francis noPope Benedict lapha ya. Ukuthi yinto symbolism esymbolize ilanga. Ngamanye amazwi kunento ekhona kuleli bandla ekhombisa ukuthi kune sun worship phakathi ekhona. Siyabona lapha isymbol leyana uShamesh inkosi isun god yanga lesa ikhathi eyikhonzwa abahedeni. uShamesh lapha kuthiwa ke a symbol of Shamesh the sun god. Ngiyayibona isymbol kaShamesh ime kanjani. Futhi ngathi inkanyezi bese bengathi izinto ezithendelezayo lapha engazuthi inyoka thizeni. Mabubuka isymbol yakudala ku archaeology lapha yaShamesh ubuka nale symbolism ephethwe opopular, it's almost identical bazalwane. As you can see lezi zinto lezi eziwindayo njengazuthi inyoka thizeni engathi imsebe thizeni yelanga kanjalo siyathola ukuthi this is sun worship bazalwane, ukukhonzwa kwelanga lokho. Now ungena kanjani na mabuye emlandweni waleli bandla leli bazalwane? Ukhona iemperor kudala ngo 300 AD 300 kanjalo 330 lapho kuleyo mnyakana leyo ekuthiwa uConstantine. uConstantine ke uthi uConstantine waphenduka wayeemperor ekhonza izithixo, yaphenduka le emperor le yaba umKristu. Now ngenkathi iphenduke ibe umKristu kuthiwa ke le emperor ngayibeka kanjani ngokuchaza kwehistory ithi waphenduka, but mufundisisa kahle uyathola ukuthi le emperor izange iziphenduke, ayizange iziphenduke but yayenza lo pretend ukuthi umKristu ngenxa yokuunify umbuso wayo, ngoba there was a division, ngoba kwakukhonzwa izithixo kukhona namaKristu embusweni wamaRoma at that time, ngoba iChristianity yayiya ngokwanda. So in order to unite empire yakhe wafuna ukuthi athathe noKristu kwamkeleke, ngoba uKristu kuba kungathandeki ngalesa sikhathi. So as eyamkela inkolo leyo Kristu uConstantine wafika nento zakhe evela nazo kubahedeni, and one of those things was ukukhonzwa kwani kwelanga, because amaRoma ayikhonza uMithra the sun god, uNkulunkulu welanga. AmaRoma ayikhonza uilanga was their chief deity, noma kwakuNkulunkulu wabo omkhulu ngalesa sikhathi. So njengoba ubona ilanga livela la eKatholika livela ngoba insila endala yobuhedeni eyangena kanjalo enkolweni yobuKristu. Njengoba ubona nje njoba ilanga lesonto kuyilona lokukhonza namhlanje nje. Lolu suku kwakuwusuku njengoba kuthiwa iSunday, it was the venerable day of the sun. Kwakuwusuku lokukhonzwa koNkulunkulu welanga eRome ngalesa sikhathi. So ngokushintshwa kwalelo suku lolu njengoba iChristianity isiqala ukwamkeleka, iningi lama-pagans noma labantu ababekhonza izithixo la yamkela lenkolo ngoba nakho libona uConstantine engena khona. Not only that, kuthi uConstantine ubantu ababefuna ukwamkela inkolo yoKristu wayebanika a few pieces of gold, aphinda abanike futhi izembatho ezimhlophe. That is history bazalwane, as an incentive ukuthi abahedeni abayamkele inkolo. Bangena ke in their millions ngoba bengena bezothola lezi zinto eziphathekayo, hayi ngoba kube bephendukile bethanda uJesu owabafela. So ngenkathi bangena nezimfundiso zabo zokungcola, ezinye zazo lezo imfundiso lezo ezokukholelwa ukuthi umuntu uyaphila emva kokufa. Zonke lezo zinto lezo bazalwane imfundiso lezi leli bandla elidaliswa ngayo izizwe elayithatha ezithixweni ekukhonzweni kwezithixo. So kanjalo ke this sun worship
theme iyarecurra la phakathi kuleli bandla, and sizothola futhi in later on as singena kwi-study sesithola ukuthi lesilo sesibili ekukhulunywa ngaso lapha kuSambulo 13 singubani naso, so ithola ne-sun worship nokukhonzwa kwelanga ukuthi kuyangena la, ukuthi kumixwe la inkolo kaNkulunkulu kwamixwa nokukhonzwa kwelanga. That is why uNkulunkulu abiza leli bandla ngesifebe, ngobufebe, ukuthi lenza ufebe lifeba namakhosi omhlaba, but also likhonza noNkulunkulu abanye, mainly uNkulunkulu loelanga, because uShamesh was another god, uMithra was another god. All these symbolism bazalwane, they point kwi-sun worship eyenziwa ke ileli bandla lamakatholika. Now ke kuthiwa ke izithombe, uDeuteronomy 7 verse 25, kuthiwa izithombe ezibaziweyo zawonkulunkulu bazo niyakuzishisa ngomlilo, awuyikufisa isiliva noma igolide elikuzo, ungazithatheli lona, funa ucushwe ngalo ngokuba kuyisinengiso kuJehova uNkulunkulu wakho. Ngamanye amazwi la ukhuluma ngegolide elibaseyithombeni ezibaziweyo, and uNkulunkulu how he is against ukukhonzwa kwezithixo. Ezubona ke lapha eCatholic njengoba nibona begoqile labazalwane laba ba serious bakithi, they sincere ngoba abazi ukuthi iBhayibheli lithini, ukuthi uNkulunkulu uthini ngokukhonzwa kwezithixo kanje njengoba bekhonza isithixo sika Maria lapha yana. uDeuteronomy 27 verse 15 kuthiwa ke makaqalekise umuntu owenza isithombe esibaziweyo nesibunjiweyo isinengiso kuJehova, umsebenzi wezandla zengcweti, asimise ngasese. Bonke abantu bayakuphendula bathi amen. Ngamanye amazwi lana into ekhulunywayo la uNkulunkulu uthi ke uqalekisiwe umuntu owenza isithombe esibunjiweyo aphinde asimise bese yasikhonza. Ngamanye amazwi ukhonza kanjani into eyenziwe izandla zakho? Ngoba ngisho noma ngathi uthi nasi isithombe sika Jesu esirepresent uJesu, sikhonza isithombe, uNkulunkulu akasigунyaza ukwenza lokho. Number 2, asibazi ukuthi uJesu unjani ebusweni. Ngisho makuthiwa besimazi ukuthi uJesu unjani, asikaze sinikwe igunya lokuthi sithathe uJesu simrepresente ngento ephatheka yezandla ebe uNkulunkulu. uNkulunkulu bazalwane akaze ayigunyaze lento le. Number 3, kuthiwa ke lo wesifazane lokhulunywa ngaye la, kuthiwa ngase ngibona owesifazane edakwe igazi labangcwele negazi lofakazi bakaJesu. Into eshiwo ngalo wesifazane siqeda udlula manje emfundisweni zakhe. The next point ekhulunywa ngayo la uthi udakwe igazi labangcwele. Now kunento bezothiwa ke iSpanish Inquisition esenzeka ke eEurope, la khona abantu abaningi inqwaba yabantu babulawa ngesihluku bebulawe leli bandla, and ama-Jesuits yiwo ayihamba phambili ekushushiseni abantu. Njengoba nibona isithombe nje, niyambona umuntu elengisiwe kanje, ulengisiwe ngemlenze, and abanye bazi basikwe, abanye behlushwa kakhulu, they were tortured to death. Yileli bandla leli. Kuthiwa ke laphayana ke, the Inquisition was a powerful office set up within the Catholic Church to root out and punish heresy throughout Europe and the Americas, beginning in the 12th century and continuing for hundreds of years. The Inquisition is infamous for severity of its tortures and persecution of Jews and Muslims. Its worst manifestation was in Spain, where the Spanish Inquisition was a dominant force for more than 200 years, resulting in some 32,000 executions. Ngamanye amazwi Inquisition le running for these hundreds of years, ukubulawa abantu ekuthiwa ama heretics, laba babephikisa inkolo noma bephikisa indlela aleli bandla elalenza ngayo, lalivele libulale nje ngesihluku. Kwabanye lalingababulali nje, babeqale behlukunyezwe into eyimanga, abanye besahwa besikwa into 2 pieces, umuntu ephila ezwa kanjalo. Isihluku esimangalisayo, all in the name of God. Bathi benzela uNkulunkulu. Bazalwane amanyala lawo, uNkulunkulu akaze ayisho into enje. Leli bandla truly it is the Antichrist, umphiki Kristu ngendlela benza ngayo. Number 4, kuthiwa ke nowesifazane wayembethe ubende nokubovu, evunule ngegolide nangamatshe enani nangamapherele.
siyabona bazalwane ukuthi ingubo zaseKatholika zobishop nama cardinals bazalwane uNkulunkulu akaphuthwe yilotho bazalwane ama details each and every detail uyawanika ezubona izembatho zakhona niyambona uPope lapha ukuthi ugqokeni ingubo ebende a purple robe ama cardinals zakhe lapha agqoke ezibomvu lo mbala opurple ke bazalwane it is synonymous noma uyisimboli ye royalty noma yobukhosi umbala ogqoka kakhulu amakhosi loya ngoba usignify ipower nokubusa loyambala loya and you can see ukuthi this bishop is wearing lo mbala opurple and then ama cardinals akhe agqokeke ured as well le confirming lento eshiwo ke iBhayibheli lapha ku chapter 17 ukuthi ke lo wesifazane ugqoke okubende nokubomvu. Now kuthiwa ke unegolide nawo wonke ama precious stones nama pearl. Ngifuna sibheke lento le ngaleli bandla leli. Kuthiwa ke leli bandla kuthiwa ayikho iinstitution ecebe njengebandla laseKatholika bazalwane. Yabona namhlanje ngoba siphila nje alikho ibandla elicebe noma ayikho iinstitution ngaba manje alikho ilizwe elinemali njengalelizwe njengaleli bandla ayikho institution akho company akho bani elinamandla financially njengaleli bandla leli. It is the richest church bazalwane. Leli bandla leli kuthiwa linesibhedlela ezizimele umhlaba wonke. Siyazi ukuthi ke even la South Africa zikhona izibhedlela zaleli bandla. Izibhedlela ezinhle, private hospitals okhokha imali eshisiwe ukuze ulapheke khona mangabe kukhona into onayo. Not only that, they run into the millions and billions lezo izibhedlela ngendlela ezilocated ngayo ko America ko Europe ko Africa nani located everywhere. Number 2, kuthiwa izakhiwo zanobusho zebandla umhlaba wonke. We have ama cathedrals ko Europe nako America. We have amabandla aleli izakhiwo zaleli bandla zikhona yonke indawo. Izakhiwo nje bazalwane. Uma ubuka ama urban areas ubuka izakhiwo zaleli bandla zinhle and they cost imali yangempela. Some range kuma millions kanjalo. Umcebo wegolide namatshe ekhethelo iart ezitholakala kuleli bandla because throughout iminyaka from 538 AD uwehle umnyaka leli bandla bel accumulator igolide isiliva nazo zonke izinto eziprecious licebile eVatican nje sithi moya khona kuma bankers akhona uzothola leli bandla ayikho ingcebo elingenayo even the art ama paintings ama statues abakhona in history priceless statues engasekuthiwa ayadayiswa manje ko auction they would range kuma millions nama millions ngendlela leli bandla elicebe ngayo kuthiwa ke lana ke nangekhathi zama dark ages kuthiwa ke laliqoqa itax ngoba ngithi kwayilona lalibusa amakhosi aseEurope imali ingxenye yemali intela eyayikhokhwa abantu leli bandla lalithatha millions and millions and billions of imali igolide nesiliva nawo konke nento ebizokuthiwa iindulgence ukukhokhela isono ngemali leli bandla ke lalidayisa ke bazalwane iusendusa wawukhokha if mangabe ufuna ukuthi uwonile ufuna indulgence ufuna ukwenza isono esithize but uthola ukuthi awukwazi ukusenza wawukhokha into ekuthiwa indulgence so that you are able to commit that sin noma usenzile sosono leso ukwazi ukuthi uthole absolution wawukhokha le mali kuthiwa iindulgence uthola ipheshana wokhokha la lelo bandla ke lenza imali awucabanga uzotshela ukuthiwa uzothola ukuxolelwa nokuthi ukwazi ukwenza into isono esithize manje ngibona ukuthi kunesitha sami esingimise kabi ngifuna ukusibulala sitha ngiyosibulala ngesibulale kufanele ngiqale ngilungise iindulgence yami engizohamba ngiyokhokha kuyona ukuze ngithole absolution bese nginayo imali ngiyahamba kufike ngibulala isitha sami ukuze ngikhokhele imali ngixolelwe ukuze ngingajezi ngaso uNkulunkulu angangiyisa esihogweni uma sengifa ngaleso sono leso niyayibona bazalwane imfundiso ekhohlakele kangakanani and they made a lot of money out of leyo mfundiso bawadayisa ama indulgence bazalwane over the history and ke siyayithola ukuthi history leyo ungayigooglesha ungayithola leyo nto leyo na kuthola libandla ke njoba ke linabantu linabakholwa
1.3 billion emhlabeni wonke. Ngamanye amazwi amakatholika akhona emhlabeni namhlanje sikhuluma 1.3 billion emhlabeni wonke. Na uyacabanga ukuthi bonke labantu njengoba bekhokha benikela kuleli bandla be 1.3 billion. Ake sithi ke mhlambe hayi bonke mhlambe benikela. Asike sithi nje just 1 billion onikelayo. Mhlambe this 300 million mhlambe sithi abantu abahluphekayo abangakwazi ukunikela. Asithi 1 billion every month or every week 1 billion wabantu banikele kuleli bandla. Imagine imali esikhuluma ngayo bazalwane 1 billion wabantu worldwide benikela ingakanani imali engenayo kuleli bandla. So ngamanye amazwi isambulo besikhuluma ukuthi lo wesifazane ucebile alidlali bazalwane ucebe ngempela leli bandla leli licebe into yangempela alikho institution ayikho company that makes money njengaleli bandla leli nowhere in the world. And kuthiwa ke leli bandla make estimator kuthiwa ke leli bandla ngonyaka make estimator it makes about $2 trillion i-estimate le. But kuthiwa kungenzeka le mali ingaphezulu. Le calculation ibalwa using a conservative method. Less ngamanye amazwi calculation esetshenziswayo i number less than what it could be. So i-estimate le it's $2 trillion ngonyaka bazalwane. Now uma uzoconvert $2 trillion uyisa kwi-rand bazalwane imali ongazi ungayicabanga ukuthi imali ehloboni yemali imali abayenzayo leyo unyaka nonyaka. That is why bazalwane ingekho ibandla noma ingekho institution noma ingekho inkampani eyofika ecebeni kwaleli bandla leli. It is the richest church, richest institution emhlabeni ongase uyicabanga. Bese uthi number 5 kuthiwa ke nasebusweni bakhe kulotshiwe igama imfihlakalo ukuthi Babylon elikhulu nina wezifebe nowamanyala omhlaba. Now khona into ezimbili esitholayo la. Number 1 kuthiwa ke la ngabe leli bandla liunina kanjani ngoba kuthiwa unina wezifebe. Okuchaza if mabe kuthiwa lunina it means linezingane. B ngabe obani amadodakazi alo njengoba kuthiwa unina wezifebe. Kuthiwa unina wezifebe ngamanye amazwi mekuthiwa ifebe it applies to abesifazane. Okuchaza ukuthi leli bandla has given birth to amantombazane afana nalo. Ngamanye amazwi enza into eyenziwa unina. Ngamanye amazwi leli bandla lizale amanye amabandla anjani anza yonke lento le eyenziwa unina. Ngamanye amazwi if ibandla lenza into eyenziwa yilo wesifazane nalo liclassifya ngendlela efanayo. Sizobheka ukuthi lunina kanjani. Ngonyaka 1517 bazalwane kunento eyenzeka emhlabeni eEurope to be precise. La khona kwaqala into esibizwa ngokuthiwa ke iReformation noma iProtestant noma to protest. Yaqalwa indoda ekuthiwa uMartin Luther. Le ndoda ke yazalwa ngonyaka ka1483 yaze yafaka ngonyaka ka1546 esibona la naye le ndoda lo uMartin Luther wayeyiJalimane bazalwane. Le ndoda le iyona eyasungula ibandla lamakatholika lama Luthela lesi kuthiwa iLutheran Church. Le ndoda le yayi belonga kuleli bandla lamakatholika and yayi belonga kwiclergy. Ngamanye amazwi yayi monk noma sort of like umpriest thizeni waleli bandla leli. Now uMartin Luther lo ebuka ngelinye ilanga while library he came across iBhayibheli. Now why is that significant bazalwane? Ngalesi sikhathi lesi leli bandla lathatha imbhalo kaNkuluNkulu layilokha kwilanguage yesiLatin ukuze umuntu onormally ofana nawe nami angakwazi ukwenza njani ukufunda iBhayibheli. iBhayibheli umuntu wayekwazi ukulifunda ezolifundelwa umpriest. Ngoba kwakuthiwa wena umuntu onormally oyilate awukwazi ukunderstanda imbhalo engcwele
udinga umpriest ukuze ukwazi ukunderstand umbhalo. So kanjalo ke leso sikhathi sasibizwa kuthiwa ama dark ages ngoba umnyama wokhona ngenxa ukuthi abantu babephila ngama superstition ngoba bengalazi izwi laNkulunkulu ukuthi lithini, bengakwazi uzifundela. So le ndoda ke le ngelinye ilanga iku-library la yathola iBhayibheli. Uma ilifunda iBhayibheli yathi hayibo, hayi man, ibandla lami leli ngikulona alenzi njengalendlela iBhayibheli lichaza ngayo. Ngiyabona ukuthi izwi laNkulunkulu leli ngendlela elisho ngayo ibandla ziningi into elizenzayo ezingahambisani. Hayi imhluphe lento uMartin Luther afunda iBhayibheli alifunde from Genesis azayofika kwesambulo athola ukuthi ibandla lenza so many things wrong. One of izinto elizenzayo indulgence, lento yokudayisa isalvation, nokuthi usindiso litholakala ebandle kuyibandla. Alikho ibandla bazalwane elinosindi, usindiso litholakala kuJesu Kristu kuphela. But leli bandla lalifundisa ukuthi awusindiswa if ungalona ungabelong kuleli bandla. Ngamanye amazwi, you're not saved without ibandla or without the priests or without ibishop leli laseCatholic. So befunda wabhala ke ama theses lo mzalwane lo uMartin Luther wayewashayelela kwimnyango wecathedral laphayana eJalimani echaza abantu balifunda bebona ukuthi hayibo ibandla lethu kanti zingakanani ziningi kangaka into ewrong elizenzayo. Unfortunately ke lento yenziwa uMartin Luther yamenza wabonakala njenge heretic and kaningi bezama ukumbulala, bezama ukubulawa ezama ukubulawa ibandla lakhe ayekulona. And history ke miqhubeka bazalwane siyathola ukuthi ke egcineni uMartin Luther ke kwaba khona ke icala elikhulu lakhe bezama ukuthi akarekente akahlehlisa zonke lento akade eyibhala athi zironge ezenziwa ibandla. Echaza uMartin Luther ukuthi ibandla alenzi ngalendlela uNkulunkulu afuna ngalo. Zonke le imfundiso elizenzayo nayo lemanyala elwenzayo uNkulunkulu akahambisani nawo. Ngamanye amazwi uMartin Luther wayezama ukureform ibandla ukuthi alishintshe lenze izinto eziright ibandla lamaKatholika. Unfortunately ke lathi ibandla ngeke sizwe ngawe wena Martin Luther. Kunalokho kaningi bezama umbulala. Now inqoba ke yabantu abalalela uMartin Luther, there was an awakening bazalwane, a reformation. Abantu bavuleka amehlo uthi hayibo leli bandla leli lironge ngalendlela le. And uMartin Luther ke wangena ke kwiprocess yokuthi atranslate iBhayibheli elisusa kwiLatin elisa elimini lwesiJalimani ukuze abantu bakubo bese Germany bakwazi ukunderstand iBhayibheli, bayifundele bona lezi zinto lezi, bangezwe ngabapriest bekhuluma izinto eziphambene nezwi likaNkulunkulu. There was a great awakening and uNkulunkulu was behind that move bazalwane. Le ndoda leyo Martin Luther uNkulunkulu wayisebenzisa ngendlela enamandla ngoba lento leyathi miqala and it spread throughout Europe and throughout the whole world as silokhuzana. Kwahamba ke uMartin Luther ebona ukuthi leli bandla is not willing to change. What mebhekisisa kahle imbhalo wabona no, umphiki Kristu the antichrist lekhulunya ngaye yilo leli bandla leli elibulala abangcwele elifeba lenza yonke lento errong uNkulunkulu angafuni angazwani nayo. And imbhalo eminingi kaMartin Luther mangabe uyigooglesha yenye udownload incwadi zakhe, they will tell you bazalwane zizokutshela lento enginitshela yona eyashiwo ile umsunguli webandla lamaLuthela. The man of God, great man of God, this man umkhulu umsebenzi awenza ukuthi nathi njengoba siyama Protestant today, sama Protestant because of umsebenzi owaqalwa iyona le ndoda le ndoda le. So ngayo le reformation kwaphuma ke abantu abahlukene nakhona abanye bezwa iqiniso and many churches were formed as a result. Kule graph lena ngizama uku-explain abazalwane ukuthi iqale kanjani amabandla, aphuma kanjani amabandla ekhasi ngoba mubheka lapha ngo-1517 nayi i-reformation ifika. Mubheka lapha nali ibandla leqala Martin Luther lapha yana i-founder 1517 nayi i-reformed church eyafoma uZwingli no Calvin, i-Quakerism, uGeorge Fox, then i-Baptist, uJohn Smith kanjalo. These are the main churches. And out of these churches, these main churches, kwavela amabandla kuwona lama churches. Ngamanye amazwi lamabandla lawa avela
kuyibandla laseKatholika through i-Protestantism or i-Reformation. Then njobe ehlukana ephuma lamabandla ngoba ngeke ngisho ukuthi aphuma amabandla abazalwana abaphuma, then they formed these churches, and then lawo ma churches they formed other churches. Igraph iyachaza explain kangcono lento engizama ukuyisho ukuthi njengama Lutheran Church bazalwane it gave birth to the evangelical Lutheran. I-Reformed Church yazala i-Presbyterian njengoba ke ubona uJohn Knox oyiyona i-founder, and then uJohn Knox wase Scotland oyena ofoundeke Church of Scotland kanjalo kanjalo. Then sathola laphana kwi-main branch lapha ukuthi kukhona ama-Anabaptist, kukhona ama-Anglicans lapha. Kuma-Anglicanism kwaphuma kama-Methodist lawa uJohn Wesley, uJohn no-Charles Wesley, lawa esithi ibandla lamaWeseli. From ibandla lamaWeseli kwaphuma ke i-Salvation Army, ibandla lelekuthiwa i-Salvation, siyalazi i-Salvation Army. Then kwi-Methodist futhi kwaphindwa waphuma i-Holiness Church, kwase kwaphuma kama-Pentecostals nama-Charismatics, ngamanye amazwi ilamabandla omoya lawa esiwaziyo namhlanje. Kanjalo kuma-Anabaptist kwaphuma ama-Mennonites, kuma-Mennonites kwaphuma ama-Amish, ama-Amish esakhona namhlanje lapha ezweni lase-America as well. Nakuma-Baptist ke kuma-Baptist kanjalo kwaphuma ama-Adventists through ulokhuzana uWilliam Miller kwakuyindoda ke esongena kuyona mhlambe kwi-lecture thize indoda eyayibelonga kwibandla lama-Baptist eyayifunda isiprofetho, yathola ukuthi uJesu uyabuya ngonyaka ka-1844, but kwagcina ngenzekanga, kwabe i-great disappointment leyo, but i-prophecy ke leyo esazongena kuyona ebalekile. Out of the Adventist kwaphuma ke ibandla ekuthiwa i-Seventh Day Adventist ngo-1844 onwards. Lelo bandla ke lisakhona namhlanje lama Seventh Day Adventist kanjalo. So you find ukuthi ke lamabandla onke mabu tracer ama roots awo, they all come from the Roman Catholic Church. So if lamabandla njobe vela kwi Roman Catholic Church, wonke ezokwenza into eyenziwa yi Roman Catholic Church, that means nabo benza into eyenziwa umama wabo, and they are classified as well as amahalot noma as ifebe kanjalo. Ngiyazi le language ithanda ukuba nzima bazalwane, but lana uNkulunkulu wafoma noma waqala le reformation in order ukuthi iqiniso libe restored noma libuyisele back to how it was, because leli bandla lasusa i-plan of salvation. But lamabandla uma ebuyisela iqiniso likaNkulunkulu ngokufunda izwi laNkulunkulu, awazange afuna ukubuyela 100%. Kukhona insila yaseKatholika eyasala kubona, and siyathola ukuthi egcineni njengoba siphila kulesikhathi lezi, more and more they are going back to ukwenza izinto njengebandla lamaKatholika. That is why i-prophecy ihamba isho ukuthi bafana nonina lamabandla lawo. But sifuneka sithole ukuthi lamabandla lawo likhona yini ibandla elenza ngokuhlukile na? Kulamabandla lawa likhona yini ibandla elenza ngokuhlukile? Ngiyabona lamanye amabandla lawa avukayo, kuna lamabandla oqhibkhowe lawa avukayo, thothi umuntu uzofika la avuka asathi useyoqala ibandla lakhe. Ngiyabona lawo mabandla lawa avuka lapho, but lana sikhuluma ngama main Protestant churches, the main churches la, ukuthi kuona lama churches lawa likhona yini elenza okulungileyo kukaNkulunkulu. Ngamanye amazwi elibambe zonke imfundiso zaNkulunkulu la discard konke kwe-Roman Catholic Church. Lelo bandla ke ibandla noma lawo mabandla if ekhona noma likhona amabandla adila nokaNkulunkulu engeka classifywe as izifebe noma isifebe lesekukhulunywa ngaso la encwadini yesambulo, because abalandeli imfundiso ze Mother Church noma ze Roman Catholic Church. Now this is where we are bazalwane. Sizoyivala lapho isifundo sethu for now, but mengirecapa ke ngichaza ukuthi this identifying mark yalo wesifazane
is none other than leli bandla. Satholile ukuthi kube khona icontrast uNkulunkulu ayenzayo kuyibandla likaNkulunkulu chapter 12 kwaba khona ke ibandla leli esikhuluma ngalo liku chapter 17. Sathola ukuthi ke there's a discrepancy. Leli bandla leli lihalot leli bandla ligqokiswe kwehalot lidakwe igazi labangcwele uningi okubi kukhulunywa ngalo, but mesibuka abazalwane leli bandla liyafitha ncamashi kule symbolism enikiwe, okuchaza uNkulunkulu knew ukuthi kuzoba leli bandla leli lizovuka lidukise izizwe zikaNkulunkulu emhlabeni, lidukise abantu bakaNkulunkulu ngokwenza kwalo nangeimfundiso zalo. So I hope bazalwane kuzwakele ngendlela ekuchazwe ngayo. Now isifundo sesilandelayo we are going to be dealing with identify isilo sesibili lapha na kusambulo 13, ngoba lesi sokuqala isilo yilesi siphuma emanzini, lesi esifana nebhe esinenyawo zebhele nomzimba wengwe nomlomo wengonyama, lesi sinamakhanda u7. But kukhona isilo sesibili esivukayo lapha ya. Leso silo sesibili kuthiwa yise sisiza lesokuqala ukuthi sithole amandla sibuyele emandleni. Leso silo sesibili kuyakhulunywa ngaso bazalwane, kufanele sisi-identify ukuthi suba ngoba isona lesi esizokwenza ukuthi umhlaba ukhonze lesilo sokuqala lesi esikhuluma ngaso noma ibandla leli esikhuluma ngayo. So leso silo ke songena kulona bazalwane, uNkulunkulu azanibusise as nicabanga lezinto eziniqhathanisa, nibuyele ezweni laNkulunkulu, nithole ukuthi uNkulunkulu uthini ngempela kulesikhathi. Ngizocela ke sivala amehlo mesikhuleka. Baba wethu sekhayizulweni, Msindo sothongcwele, Nkosi siyabonga ngamazwi awangalisa kangaka esiprofeti ukuthi Nkosi wasithanda kangakanani Baba, ukuthi wawuvumelanga ukuthi uSathane Nkosi acanase, ungeke uzositshela ukuthi Nkosi yami uzokwenzani ukuze singakhohliseki. You did us a favor Baba, siyabonga, wasenzela umusa Nkosi. Akumelanga Nkosi sidukiswe silahlwe Nkosi yami kulesi sikhathi, ngoba usenzela umusa wasivulela Nkosi yami konke sidinga ukwazi. Sazi ifuture Nkosi before yenzeke ngenxa yokuthi uwe Nkosi osambulelile zonke lezi imfihlakalo. Nkosi siyakucela Nkosi ungabe yize ukwazi lezi zinto. Sisize Nkosi sisindiswe Nkosi yami. Uthi musubuya ngamafezulu Nkosi sibalwe kulabo abayobhalwa encwadini yokuphila, abayothola Nkosi usindiso longunaphakade. Busisa Nkosi abazalwane ezibelalele ngoJesu siyakhuleka, amen.